ngikhuleka ukuba ningaliko. Lithi iBhayibheli wawa ngobuso bakhe wathi, Baba, uma kungenzeka masedlule kimi lesitho. Wayesethi, nokho kungabi intando yami kodwa ngeyakho. Cela ukuba uJesu uyaphinde uyabuya abafica balele. Maye bafica belele uphinde uyabaqinisa futhi. Uthi lindani nikhuleke ukuba nani ubuyele emumva uyothandaza. Maye ubuye wabuya bona 3 times. Ulokhu ngiyamthanda uNikodile wathi laba bantu amehlo abo ayenziwe abanzima. So ukuvuka kwabo kwakuyi-impossible ngoba amehlo abo ayethi nina lalana. Ngoba ukube bake bavuka kuleya moment uJesu beyothandaza naye, sasizothola ipart kaNkulunkulu engaphelelisiwe ngendodana yakhe nangemishini yakhe, kwaze kwangenelela nabafundi abasazonikezwa imishini yabo. That's why abapostoli bengaphakamanga, ngoba kwafika umzuzu la khona belala khona indodana yomuntu isizoqedela i-assignment. uPeter uyatshela ukuthi uzophika ukuthi lalela noma mathiwa kwenzakalani nami ngizofa nawe, uthi lingakaphali kathathu. Ikude nje 2 times wemsuphika kathathu. Exactly uPetro wakwenza lokho. uJesu sesesiphambanweni sebembethelile uyafa, wehlisela phansi usuku lwesithathu uyavuka kwabafileyo. Abapostoli sebeyarekhoda ukuthi uNkulunkulu lo owamvusa kwabafileyo ethulula imijuju yokufa, besethi kwakungenakwenzeka ukuba abanjwe yikho, ngoba ukufa kwakungeke kumbambe uJesu ngoba wayephelelisiwe edodaneni nasemntwaneni. So mayefa kwakuyideni. Paul uthi angisazi ukuthi yini engizoyikhetha phakathi kokuphila nokufa, ngoba noma ngiphila ngisazuzile noma ngifa ngisazuzile, kodwa bese ngenxa yena ngeke ngithi ukuhlala kancane, kodwa noma ngafa khona manje. So uNkulunkulu lento uJesu wayithelela kubalandeli bakhe ukuthi uma lizophila li-understand umusa, hayi ngokuphaza enkanukweni nofuna ukuba yize nokwenza yonke into, lizothi noma niyefe nibone ukufa kuyikho. Ngoba usizo kazophela ukuthi noma sibona noma singaba bantu abanje safela akuphelele. Ngoba ukuvusa kwakhe kwabafileyo wayengavuselanga ukuthi sone, kodwa sikholelwa kanqobayo ngalo musa. Kodwa usuemphasize kakhulu umusa namavesi ukuthi uyena understand ukuthakathi. Yes, you understand position yakho sokuyo lelo vesi. Ngoba babapostoli kunalento yokuthi simple uPostoli Paul ukuthi wayineva uPostoli Paul wayineva ngiyavuma lalikhona ukuzwile uPostoli Paul ethi baba kwakuyinzuzo yini ngakushayindiva ngenxa yokukhulu kokumazi namandla amvusa kwabafileyo, bese bethi baberekhoda lo uNkulunkulu amvusa kwabafileyo ethulula imijuju yokufa kwakungenakwenzeka ukuba banjwe yikho. So ngamanye amazwi uzotholakala ubanjwa yinto othulule kuyo ngenxa yomusa, kusho ukuthi uyawuphikela umusa kodwa without holiness. Ngoba umusa masunobungcwele, lithi iBhayibheli nabantu beze bebona
kwakiso. Kodwa ngoba uchazelwe umusa futhi wawunaka in the absence of holiness, uzoba yinoma yini noma nini noma kuphi noma kanjani. Bazalwane, ngicela ukushimana ngiyithanda ngayo ngiyafundisa namhlanje ngiyihazela kuphela ngithanda. Bazalwane, this is dangerous. Lento yokuthi uJesu wasifela is serious. And lento yokuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo is serious. And lento yokuthi uhlele enkazimulweni is serious. And lento yokuthi uzobuya ezolanda ibandla lakhe is serious. And lento yokuthi uzokwahlulela izizwe zonke is serious. Kodwa umusa zo entertain umusa okulahlekisela ngobungcwele. Kuze kuthiwa phela singabantu. Vele umuntu umusa wafikela ukuthi umuntu. Ukube wawuNkulunkulu isidingo somusa sasingekho. Kodwa ngoba kwabonakala ukuthi umuntu kwathi umusa siyawudinga. Can you imagine ukuthi Mpostoli sesishumayele kangaka kodwa kuzobiza uRahabu lo wakhipha amadoda ngewindi lapha wakhipha kodwa lawa wakhipha lapha manje kuzothiwa uyiqhawe lokho kuzothiwa mntana mina ngomanje naye lo yana uNkulunkulu the question wenzani uzeshona ngoba wathi mayebona inhlolo wathi amadoda ngivamile ukuwavalela kodwa this one ahluke kakhulu wathi layelaniwe amadoda ngizwile umuntu ngula kaNkulunkulu wenu. Can you imagine kusho umuntu osene bad record ngakubo kodwa uzothi ngizwile ngehistory kaNkulunkulu wenu. Wathi amadoda into engangenzela yona ngoba seninenza lento engithume ngayo uNkulunkulu wenu mina ngikosenzela ngenzela umusa. Amadoda wavela wawehlisa ngekhethini wawashonisa phansi kodwa masizo emphasize lokho ukuthi nayo wayenjani sikhoza ukuthi ezifakwe lapha kumakhawo khona wenzani sishina ezibuso mina ngcwele ohlase soweni ezethu Pastor Paul ngalokho siyakuthini na sitane soweni kuze phakathi bese ikhana la uNkulunkulu akasenzela umusa bafana soweni kodwa sinqomisela umusa. Can you imagine uvela ushone kanti kade uphilela umusa ukuthi ube noma yini ufica sona lesikhawundane lesi sibethe ezimhlophe ukuthi kuzokwahlulela umhlaba naso sibe sibethe ezimhlophe sizokwahlulela umhlaba. Wena kade waziwe ngamakhosasi wazwele injumelo sana yonke into tuhamba bezokwazi ngoba uyithathe umusa ongenangcwele. Akithi kusethiwa webazalana masechazwa kahle thobosiyamini naye uJosefa wayesekibhithezweni lokuqina uNkulunkulu wethu wamkhipha ngeke ubuze ukuthi wenze njani uJosefa ngokukaPotifar. Lithi iBhayibheli waqoka ushimo yakhe wayisi